Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ana. Manipod iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklakuman itinagan nga Ana. Naawi sakmet amang ibinglay iti daytoy kapadasak. Tamok apakaagsawan iti adal dagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa dino ti papa naman akaw, nakapeles kamay. Adda pa pananmikin ni Hector, tatang. Kasta ka day. Di ka unay agpakarabi Uwan, tatang. Mabit kami laang. Kahit ayan nga rod ni Hector. Umay pay laang, tatang. Umay naksukunan dito balay. Ana, anak ko. Di mo ko maabusuan ti kinasingpet di ka ayan-ayat mo. Awan ti makunak ni Hector. Uwan, tatang. Amok dayta. Saan ko mat nga abuswan? Nasayaat nga rod no kasta. Nalpasan ti klase ta, friend. Agawid tan. Uwan, agawid takit din. Taamangan no agur-uray ni Hector ije balay. Ha? Apay? Sa dino ka di ti papanan nyo? Birthday ka no je katrabawan na. Iso ti papanan mi. Kasta ka di? Amangan no kayat mo ti sumurot. Saanen? Amangan no makaisturbo aklaan kada kayo ken ni Hector. Unay kamatan. Saan mat? Kan may sa, ado tayo amapan. Ay na, saanen, friend? Da kayo latan. Numaminsan tun. O sige, adalatakan ka. Nagpintas matan day taritos mo, friend? Kurso na daklaunay ti kolor na. Regalo ni Hector daytoy. Kasta ka di? Ay, imbag ka pa'y. Nakasingsingpot ni Hector a boyfriend mo. Kat dayta ti pagyamanak, friend. Ta nakatumpungak itinasingpet kan na anos a lalaki. Ken saan la dayta? Nataer ko Saan mat onay anataer ni Hector? Kan saan mat ajay kinataer na tinangayatakan ko na? Nagasat ka talaga, friend. Ay, kaanon to nga tamot a makasapulak iti lalaki akas kan kuana. Ay na, saan ka nga agapura? Dumtang tulat na. Ay, sapay la kuma. Tanoaddan to, kat kas kumamot ka ni Hector. Sapay ko ma. Oh, imbag ta nakaumay ka dito balay, Janet. Ay, maboring ak namin iji balay. Isa na panunot ko ti imay ditoy. Mabiit laang nga rin agtimpla ak iti Diyos. O sige, dituyak laang, friend. Oh, Hector, si Kamat. Wan ana. Jakon inya bisukan ka nga umayak sumarungkar. Tapno masorpresa ka. Kanayon ka, kasta. Di mo ibagbagan no umay ka. Tapno makadalo sa kumamot ito'y balay. Di ka din nagmisuot. Sana bale. Adawit ko a cake para ken ka. O ala, umunag ka nga rod. Apag iso, adda ni Janet. Adda ka doon taamangan. Janet. Nasayat matanda ka. Wan man, imayak ta maboring ak ngamin iji balay. Kasta ka di? Ana. Ato ito imot ko a cake. Duwa dayta Dayta may sa lukatam. Timat may sa para kan ni Tata Andong kan ni ading mo. Ingatangan pa'y datatang. Wan halangan mo ta si kalae. Ay na, agyaman nak nga rod no kasta, Hector. Awan ang yaman na. Basta para kada kayo. Oh, tatang, adtoy, agpalas kayo. Kalpasan na. Kanin niyo jay cake, iji kusina. Ay, nabasag. Ba't nga main? Nagpig sa tito daw. Nga rin.
Imay itay ni Hector tatang. Adda awit na akik. Dua. Kinan min ajay maysa. Imay ngamin ni Janet itay. Nagsingpet at talaga jay kaayan-ayat mo. Awan ti makunaken kwa na. Sapay ko ma, tagtalinaad ta tinasaya at a relasyon yaw. Ne Hector, ti kayat ko aparakan ka. Wan, tatang. Amo, saan nga agbaliw ti kinasingpet ni Hector? Nasaya at nga rod no kasta. Lakaya kon, ana. Ket kayat ko, natalgid ko mati kasasaad mo apanawat. Ay, unay kayong tatang. Saan man aday tatibag pagayo? O ala, agpilis kayo kitin. Agyaman iti panangitulad mo kanya ka. Awan na nyaman na. Si kakit dimat. Ay na, pasensya kan. Diyak pa'y nakadalos dito balay. Sana parikot day taan na. Amo mo ta sana ka na arte. Agyaman na ka. Adapay nga minaskan nga aramidak iti balay. Ah, kasta ka di. Sige nga, Rod. Mapan kalatan no agdardaras ka. Oh, nagkapwa manang. Narabyan ka. Adala na pananmikin ni Hector. Wow! Nagpintas mo tanday tabuok mo, manang. Kasta ka di. Agyaman na ka. Iso tinapanan mi itay. Talaga na singpet ni Manong Hector Man-manon tikaskan ko na. Wan iso ano maki-boyfriend ka. Pilyam tay kaskan kwa na. Ay na, friend! Nagpintas matan tabuok mo? Impariban mi kin ni Hector idi kalman. Ay na, makapaapal ka talaga, friend. Daytoy ka na ti regalo na kanya. Gaputa umadanin ti kasangay ko. Ay, kasta ka di? Nagpintas pa'y takulor na. Maibagay launay kan ka. Agyaman ak, friend. Ay, un kayam. Di mo liplipatan inton sumaruno alawas na. Kasangay ko dayjay. At dalabasit pagsasangwan tayo. When friend, di ka madanagan. Umaya ka talaga. Alangan mo ta saan. O sige, sumrektan iti klase ta. Amangan numalit na. Nakababa inti maungtan. Hello, Janet. Ayan mo ngay. Umay kan Wen, umaya ka talaga. Mabiit laang atag palusak paymet. Kalkalpas ko lang amin ang nagdigos. Nagbayag ka. Ornusak paymet tibagik si Kamat. Anyat amom, ang mga dadamakita kagwapo dita. Unay kan, day talagwapo ti sapsapulam. Umay kakit din. Itay kapay nga urayan. Nangan ka din ni Janet? Saan pa'y pakanat ko ma. Nabartag matang. Nalaos ti Bartok di gayem mo. Atiw na kami pa lalaki. Wan nga Rod, saan ka nga aginom itikas taonay Padwa ta amang itulod kini Janet inton madamdama. Di ka madanagan. Saan akot nga umininumpit. Makisang sango aklaan ka dagiti gagayem ko. Ngam saan ka magtagay. Alang nga Rod, asikasom ida. Ay na friend, nagadun tinainom mo. Gusto da itan, nagbakwar ka pa yan. Bebe, anak lang, ana. Kabalak tibagi. Kasano ka ba ilam tibagim? Kat di mon ka ba ilang timagni? Kabalak. Agawid akto no. Madamdama. Itulod da ka, friend. Sana bale, adamot tilugan ni Hector. Iso ti aramatin tayo. Agyaman ako no kasta, friend. Madamdama pa yung itulod ako. Wan, aginaw kami labiit. Kalpasan na, itulod da kan. Sige. Panawan, tagpailangan dito yan. Sige, aginaw kami labiit Ay na friend, huston day taarak. Hector, agyaman ak launay Awanan nyaman na. Itulod na kalaan. Tani, di
Di mo mutan kabalan ti bagim. Ay na, nagadumot namin ti ininom mo, friend. Naginumak ka po ta. At ang amin parikot ko. Ha? Ay, niya ti parikot mo. Awan man ti amok. Nagdakal ti parikot ko, Ana. Anya ti parikot mo, anya, friend. Parikot ko. Ano kasano maagaw ko ti atensyon ni Hector. Hindi pa gustuwakan ko, Ana. Yung sikat pinili na. Anya ka din ti sasawang, friend. Bartek mo la dayta. Nakainumak ng puno ti pagpagak. Ay na, Janet. Epekto lang tinainom mo dayta. Ala, iturog mo pa eh. Mausawan kan tumot lang ito madamdama. Ay, sika, Ana. Kano yan ay break mo ni Hector. Janet, Mabalin ka di. Pagsaritaan tanto day tabanag, inton saan ka na nabartag. Saan anasaya at ditang ibagbagam. Inton mauman ni Hector kan ka, syaktun ti sublat na. Janet, pangasim. Gusto ko madaytan. Agi na nakalaan. Sa nabale, tadandani tayo ni Jubalayo. Oh, manang Ana. Aping may saka agtugtugaw dito eh. Ururayak ni Janet, ngam aldawan, kat awan pa'y laang. Ah, kasta ka di manang. O sige, orayam nga rudlatan Tamapanak mo ton iti klasek. O sige. Janet, mabit lang. Ada ka matgaya man. Itay pa'y ngururayan ka. Oh, apay ng urayan na. Mabalin ka di adinak kasarsarita. Friend, anya ka di mapaspasama kan ka. Awan bibiyang mo. Manipod ita. Di nakawawagan iti friend. Nawatam. Anya ka di parikot mo. Awan matiam mo kabasol ko kan ka. Tulong kaya. Di mo ka di malagip di imbagak idin tulod da ki balay. Kunak no bartak mula day chay. No kasta. Talagang agayat ka. Iti kaayan ayat ko. Ala, gusto ko manday taan. Itay pa'y lang agsangsangit ka. Diyak impagarup ang maaramid ni Janet kanyang tikas jay. Nasingad kami nga gayam. Di ka agdanan. Saan niya agbaligi ni Janet? No panggap na dadailan ti relasyon ta. Awan mati amok ka nagbidutakan ko na. Talagamat nga awan. Nalabit nga umapal kun ka dayjay. Kaya't na matagikwa noon niya tadakan ka. Saan arumbang tikas jay? Agumura latan. Kunak no bartak na lang dagitim bagbaga na itin tulod tayo di balayda. Ngam iti kinasaritak iti pagadalan. Kuna nang agpayso ka no amin dagitim baga na. Nga agayat kan ka. Ala, di mon panunutan dayta. Kas iti na ibagakon. Saan niya agbaligi iti panggap na amang dadaal iti relasyon ta. Oh, itaman nga may kayo manan, friend. One friend, ipadalos ko man dahi ti kuko. Ay, awan parikot iti dayta. Hindi talaga yan. O ala, agtugaw kayo. Oh, Hector. Iji ka napintas atugaw. Nakababahin mitkin ka. Agyaman na ka. Apay kaslalim mukmag ka. Hoy, hindi nakman asaran. Amangan no jak dalosan ti kuko ni Ana. Si ka Kun kunak lang dayjay. Si Kamat. Ala, dalo samkit din. Amang ano, maibos man ti oras mo, gapo iti pa nag-istoryayo. Ala, agtugaw kalat taditan. Agulimag ka. Di nakdisturbuan. Hi, Chris! Oh, Managpariband. si Kamit Gayam, Janet. Ala, umunag ka. Agtugaw ka dita. Lepasak lang nga dalusan to'y kuko ni Ana, ha? O sige, agtugawak pa'y laang ditoy. Ay, big shot ka ita, ah. Iso nga agpariban ka. Oh, Ay, wana.
Big shatak. Sana kasi ti daduma dita apag kukwartaan dalaang ti lalaki. Oy, abay akas tamat ti panagsasaom, Janet. Kat pudnumat. Siyak ka di ti paspasagidam, Janet. Kata sino pa'y kuma? Si kamat latad dita. Awan ti amok anak kabasulakan ka. Oh, No adaman nagbidot, si kadayta. Apay, di mo ka di amo apakabasulan ti apal adakas. Apay, anya kumatiadakan ka ngawan kanyak. Tapno umapalakkan ka. Umapal ka, gaputan na singpot ni Hector. Kan matultulungan nak no kasapulan nak. Nagturad matan ti pakinakam mo amang ibagay ti kasta kanyak. Apay, masigurado nga agnanayon ti relasyon nyo kini Hector? Janet, anya ka di ti parikot mo kada kami. Amom, agpaiso timbaga ni Ana. Adakkel ti apal mo kan kuana. Hoy Hector, saan ka di asyak tiim mo na nga inaram mo? Ngam idinakitam ni Ana, kalata nagbaliw ti riknam kanyak. Agpaiso. Sikatin mo na nga inaram ko. Ngam di kan intuloy nga arman. Kaputan nakitak tinaalas nga ugalim. Kat nakitak mo ti ugali ti babae asap sa pulag ken ni Ana. Anya? Janet, sapay ko mata masarakam tumutan ti lalaki nga agayat ken kay tinapudno. Iti kasta, agsardangan ti dakes nga apal mo ken ni Ana. Kasta mo ti sakit tinakam mo ken kuana. Oh, anya, Janet. Agsao ka. Saan ka nga aguli maglata na kasta? Gapula ang itidakis nga apal mo. Intulok mo ang madadaal ti panaggayam ta. Sige, Chris. Baliwak tulangan ti umay. Ay na? Dayjay agayim mo, Ana? Dakkel ti nagbaliwan na. Gapo iti dakas nga apal na. Kabalan na ka naguraan, gapo kini Hector. Ay, wan nga ron. Di na payin kayat nga awagak iti friend. Ala, bayamon. Saan mo latan nga kaskaso? Makaamiris tumatlaeng dayjay. Isunto ti umuna nga agkid daw, iti pamakawan kan ka. Ginuranak ni Janet agayim ko, Mr. Lonely. Adda ngamin panaggusto na iti kayan ayat ko. Jak ninamnama, agapo iti apal na kanyak, kat daytan ti pakadadaelan ti panaggayem mi. Aging gaita, saan na nagsubli ti sigod alinnangan mi kini Janet. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Ana. Ana pagayam ko, agyaman ak iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Ala, ituloy mulat ti agpakumbaba iti gayem mo. Sapay kumamat, ta makaamiris met, day tagayem mo, kat ilintag na ti bidot na. Tati dakas nga apal, dakas matlaeng, ti pagbanagan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Ana, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo.